ljudi, danas ću vam pokazati kako da namjestite vaš kompjuter da vam je na srpski ili nemački, engleski i tako to. Znači koji hoćete. Prvo idete start, znate, control panel i vama je naravno izbaci ovako nešto. Mislim na Windows 7 sam ja. Za vaše ne znam, nemojte probati ako vam je XP, ja ne znam sad. Nemam XP. Sad. Vi znate, vama ovako izbaci. Sad vam je dado. Čak. Znači, vama ovako izbaci. Sad, neki, ja nisam znao šta trebam da radim, ali sad znam. Stisnem ovdje. I ovdje stisnem. I ovako će izbaciti. Vi vidite ovdje kao planetu i sat i vi stisnete ovdje. I ovdje sad. Vama će izbaciti ovako. Sad, vi šta treba da uradite? Vi samo ovdje stisnete S, i evo. A meni je Bosna i Hercegovina, Serbija, Bosna i Hercegovina. Sad app, ovo app, li, Serbija, sad lo, i ovdje Serbijan stavite. Ako hoćete na srpski, može i hrvatski, slovenski, engleski i opet ovdje app, ali ja sam to već uradio. Sad, ovo posle samo stisnete posle OK, ja ću cancel, zato što sam to već uradio, znate. I onda, vidite, još nije uopšte na srpskom, znate. I sad vi kad budete posle restartujete ili isključite pa uključite, ili restartim pa da, to kako želite. Znači, posle će vam biti na srpski i vi posle ima da razumijete sve. Ili na engleski, znači kako hoćete. Stavite kako hoćete, srpski ili engleski. I sad stisnete desni klik, neće piše refresh, nego svježi, ja mislim. Ako tako znači, ne, napravi valjda. Nego ljudi, to će biti to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sledećoj.